واحد شیر اعلان، واحد خوش بیان حضرت مولانا علی حسن صاحب 15-20 منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے، اور ان کا موضوع ہے عظمت صحابہ۔ اور عظمت صحابہ پر ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام وہ شجر ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی ہے۔ آپ کے سامنے مولانا علی حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام امام المرسلین امام اعظم امام کائنات احمد مجتبی محبوب کائنات شفیع المذنبین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے نے حضرات آئے جی اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر مختصر جے وقت دے اندر شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرنا جانا حضرات کسی انسان دا صحابی بن جانا اے ایک عظیم شرف اے ایک عظیم عظمت اور عظیم مقام ہے کہ جس انسان نے حالت ایمان دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا ہے اور اسی حالت ایمان دے اندر اس انسان نو موت آ گئی تا اے ایک عظیم شرف اور عظیم مقام ہے اور حضرات جس طرح نبوت دا دروازہ بند ہے آقا کریم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تو بعد کوئی اور صحابی بھی نہیں آ سکتا گویا جس طرح دروازہ نبوت بند ہے اسی طرح دروازہ صحابیت بھی بند ہے اور صحابہ کرام دی شان رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات تے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کیتی ہے اور حضرات صحابہ کرام دی شان اتنی بلند ہے صحابہ کرام دا مقام اتنا بلند ہے کہ نہ صرف قرآن مجید کے اندر نہ صرف میرے پیغمبر دے فرامین دے اندر بلکہ آسمانی کتاباں دے اندر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی شان نو آسمانی کتاباں دے اندر بھی بیان کر چھڑیا ہے اور حضرات انسان پہلے عمل کر دے انسان پہلے کسی چیز نو کر دے بعد دے اندر اس دا نتیجہ نکل دے لیکن صحابہ کرام دا مقام اتنا صحابہ کرام دی عظمت اتنی صحابہ کرام دی رفت اتنی کہ صحابہ کرام نے سارے اعمال بعد دے اندر کیتے نے رب رحمان نے انہاں نو رضوان اللہ دے سرٹیفکیٹ پہلے عطا کیتے ہیں اللہ تعالی نے انہاں نو اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ
اپنی رضامندی دی سرٹیفکیٹ پہلے عطا کیتے ہیں. اس صحابہ کرام دی عزت اور صحابہ کرام دا مقام ہے، صحابہ کرام دی عظمت. اور حضرات اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر صحابہ کرام دی صفات بیان کرتے ہویا، صحابہ کرام دے مقام نو بیان کرتے ہویا فرمایا ہے. اللہ کریم فرماندے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا دا جدو نام آئے پیار نال، محبت دے نال، الفت دے نال، شوق دے نال، ذوق دے نال میرے پیغمبر تے گج بج کے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عقیدہ ہے، میری جماعت دا عقیدہ ہے، میرے اکابرین دا عقیدہ ہے او عبادت بنا مکمل ہے جس دے اندر میرے پیغمبر تے درود نہ پڑھیا جائے ہے، او کام نہ مکمل ہے جس دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود نہ پڑھیا جائے ہے، او مجلس بنا مکمل ہے جس دے میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود نہ پڑھیا جائے ہے. اس واسطے میں کیا کردا ہے او محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے. او محفل وچ آقا دی، او محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا صبح شام ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے. اللہ اللہ جدو میرے پیغمبر دا نام آئے پیار نال میرے پیغمبر تے درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات تیزی وقار توجہ کر دے جانا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دی عظمت نو رب رحمان نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے. اللہ کریم فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کریم فرمان دینے محمد الرسول اللہ، اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول، اللہ دے آخری نبی نے اگے اللہ کریم فرمان دینے والذین معه جڑے میرے پیغمبر دے رفیق نے، جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، جڑے میرے پیغمبر دے جان نثار نے، جڑے میرے پیغمبر دے وفادار نے، جڑے میرے پیغمبر دے حبدار نے، انہاں دی صفت کی ہے اللہ کریم فرمان دینے اشداء علی الکفار، او کافراں تے بڑے سخت نے، انہاں دے دلاں دے اندر کافراں
واسطے جگہ نہیں او کافراں تے بڑے سخت نے اگے اللہ کریم فرماندے نے رحماء بینہم پیغمبر تے صحابہ پیغمبر دی جماعت آپس کے اندر بڑے رحم دل نے آپس کے اندر بڑے شفیق نے آپس کے اندر بڑے مہربان نے حضرات زیوکار اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی دو صفات بیان کیتیاں نے پہلی صفت اللہ کریم فرماندے نے جڑے پیغمبر دے صحابہ نے او کافراں واسطے بڑے سخت نے حضرات زیوکار کس طرح سخت نے صحابہ کرام دی کافراں دے بارے کس طرح سختی ہے صحابہ کرام دا کافراں دے بارے کی نظریے آئیے حدیث مبارکہ سنیے میری اور تو ساڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رفیق میرے پیغمبر علیہ السلام دا جانی سارے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا حضر دا ساتھی صدیق میرے پیغمبر دا سفر دا ساتھی صدیق میرے پیغمبر علیہ السلام دے جنگ دا ساتھی صدیق میرے پیغمبر علیہ السلام دے دکھ سکھ دا رفیق صدیق حضرات زیوکار کون صدیق جس دی صداقت دی گواہیاں قرآن دیندا ہے کون صدیق جس دی صداقت دی گواہیاں قرآن دیندا ہے جس دی صحابیت دی گواہیاں رب رحمان دا قرآن دیندا ہے حضرات زیوکار پھر میں کیا کردا ہے منو تا گل میری ساری سچی او منو تا گل میری ساری سچی منو تا گل میری ساری سچی ساری سچی او گل ساری سچی سارے صحابہ وچوں اچیاں نوابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نوابا وچوں ایشا دے بابے دی سرداری سچی منو تا گل میری ساری سچی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کرنا لاہے انہاں دا جان نثار میرے نال مل کے پڑے گا منو تا گل میری او منو تا گل میری ساری سچی ساری سچی او گل ساری سچی یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے بھی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے بھی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی منو تا گل میری ساری سچی منو تا گل میری ساری سچی اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار غار حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حد تک مسلمان نہیں ہوئے غزوہ بدر لگے ہوئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبدالرحمن دی تلوار دے تھلوں گزر جاندے نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق کو اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیندے نے لیکن حضرت زیوکارے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاندے نے ایک دن حضرت صدیق بیٹھے نے نالے حضرت صدیق دا بیٹا حضرت عبدالرحمن بیٹھے آئے کہن لگا ابا جی او تھانوں وقت یاد ہوئے گا جدو غزوہ بدر دے اندر
तुसी मेरी तलवार थले आए सोगे लेकिन मैं तुहानू अपना बाप समझ के छड़ दिता सी। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा काफिला दे बारे नजरिया सुनना मेरे मुसलमान भाई आए। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल दे अंदर काफिला दे बारे कितनी सख्ती है। अल्लाह करीम फरमांदे ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी, पैगंबर दे सहाबा काफिला ते बड़े सख्त ने। ए हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी काफिला दे बारे सख्ती वेखना। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ए बेटा सुन ले, अगल तू मेरे गज़वा बदर दे अंदर मेरी तलवार दे थल्ले आ जांदा है ते मैं तैनू मुहम्मद दा दुश्मन समझ के कत्ल कर देना सी। मैं तैनू मुहम्मद दा दुश्मन समझ के कत्ल कर देना सी। मैं तैनू अपना बेटा समझ के मैं अपना बेटा समझ के छोड़ नहीं देना सी, बल्कि मुहम्मद दा दुश्मन समझ के तैनू कत्ल कर देना सी। हजरत सिवाकार ए हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु दिल दे अंदर काफिला दे बारे सख्ती है। और हजरत सिवाकार अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी दूजी सिफत बयान कीती है रुहमा बैनहुम। अल्लाह करीम फरमांदे ने पैगंबर दे सहाबा आपस के अंदर बड़े रहीम इंसान ने, आपस के अंदर बड़े शफीक ने, आपस के अंदर बड़े मेहरबान ने। हजरत सिवाकार वाकया बड़ा मशहूर, मैं इशारा करके अपनी बात में आगे बढ़ाना चाहूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शादी वास्ते तैयारियां कर रहे ने। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ऊंट नू सिबा कर दिता है। नशे दी हालत दे अंदर हजरत सिद्दीक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला नु माफ कर छड्या है। ए पैगंबर ते सहाबा दे दिलां दे अंदर अपने वास्ते मेहरबानियां ने। अल्लाह करीम फरमांदे रुहमा बैनहुम, पैगंबर दे सहाबा आपस के अंदर बड़े रहीम इंसान ने। और हजरात कौन सहाबा? हजरात के सिवाकार जिन्हां दे ईमान नु कुरान ने मयार करार दिता है। कुरान फरमांदा है फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इhtadaw। कौन सहाबा जिन्हां दी ज़ीनत दिलां दी ज़ीनत ईमान बनी है। अल्लाह करीम फरमांदे वहब्बा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। कौन सहाबा? जेड़े मोमिन सहाबा। अल्लाह करीम फरमांदे उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। कौन सहाबा? जिन्हां जन्नत दा सर्टिफिकेट मिले। अल्लाह करीम फरमांदे ने उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। कौन सहाबा? जिन्हां रब रहमान दी दसामंदी दे सर्टिफिकेट मिले। वरिसवानुम मिनल्लाहि अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हुम रसूअन। हजरत सिवाकार जिथे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सूरत का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा, मेरे पैगंबर दे अखलाक का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा, मेरे पैगंबर दे गुफ्तार का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा, कुरान का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा, हदीस का जिक्र होएगा, सहाबा किराम का जिक्र होएगा। क्योंकि हदीस को साढ़े तक पहुंचाने आले सहाबा, कुरान को पहुंचाने आले सहाबा, हदीस को लिखण आले सहाबा, कुरान को लिखण आले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दसान आले सहाबा, पैगंबर दी सूरत बतलाण वाले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका दसण आले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गज़वात दसण आले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चलन दे तरीके दसण आले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नमाज दे तरीके दसण आले सहाबा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर चीज दे तरीके दसण आले सहाबा। इसी वास्ते जिथे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र होएगा, कुरान दा जिक्र होएगा, इस्लाम दा जिक्र होएगा, दीन दा जिक्र होएगा, उते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा भी जिक्र होएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।